tukang mencung. Mana mencung lah? Sor apa? Jalan anyar luka maksud pajajaran tempat payung keadilan akhirnya di kondangan Pusti asma warisan Siliwangi Kinanjang sengit nyambung ke maksud kapuluanan juru bakti berjuang lambang kejayaan teguhkan perjuangan kecapangan zaman gada kalupa kuat luka maksud pajajaran tempat payung keadilan putih putur sahabat kasatriaan wiwitan Siliwangi Kinanjang sengit nyambung ke maksud wasit ditutup kampung kedes manulu wangi nakauku nembus kajian dan kabur Sore cenah bahagia. mohon abah Apa? Atur atos wae sor bae teraskeun. Ayo. Ayo. ayo dilanjut teteh maksud pajajaran tempat payung keadilan akhirnya di kondangan Pusti mawarisan Siliwangi Kinanjang sengit nyambung ke maksud kapuluanan juru bakti berjuang lambang
teteh. Gak ada kalau pakuan Doka maksud Pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan Awur arani. Bu Gusti bawa warisan Siliwangi Ginanjar sengit nyambung ke maksud wangsit dituntun tepuk Bos Sumatera aya bos Sumatera. Sora cenah ada awur-awur deui. Hei, ala simpen heula kaca socana. Sora pada ngawur deui. Keren luar biasa. Tempat payung keadilan ayeuna di kondangan Bu Gusti